ni mwaze ya aya niwezi atumia tumesita manda ya chao nondo yu or yu kwangelekane yinye nina mutumia ndiko expect yute za kolon onzia hizi I mean onzia ite ekale tina nyene ilimbe nondo wa oilanda ya na chao pona mobile to kweza baili ata I think kindu very simple ando mokiti yake ndo kini ngalini though idio ndeto soani yake bathukanya nundu kwa nye pati mundu lote kala bala waile otona kwikala na kwa for example ila twathi kwa my wife na my wife walk drive na maybe twina either twina mzee na mother in law ni kalambe na momele mekaletina lakini emba maybe ni walk drive na twina mother in law ni kae kalembe na woleka letina na nyeleka letina kana mai yete ngochao sio lakini the most important thing nati embo twithi na akera ni wo drive yete ni tiwe tina ni kana we esa kuya baloko enda kwikala na bala we esa kuya ekala ndikala bala bangi nundu ninye munini ninye na ile kwithi ona kathangali yakwa ninye ni ile kwinipya ngai lo sukuma muschei enipye be wakwa kuni kumkosa ndai yatu ye tu akamba na nundu wake wetiwe tina paini ne kana pala kuthi kwikala ekala buna kwa nikale ba pala bangi pala watia no yo na maundu metho me masio kwithia tu sukumania sindu nini na musia yusu no wewe ane kwa chao ane wandaya mungu sanyu ndo na kwenda kwikalo baba kupe na mwetu wake mayete ngewa tunanyema zuka na kwandika lobe tina ndika lona nilo na ndilifanya ndikuwa ngawatio na na ngwiwa bora ndo ikatalangi ba uchatite na aye jina wakautika dho bora ndo ikatalama wewe ba ovyo kama chaji na toto mitoto lakini mase kinongwenda weta na okay mimi no ta ngweta kindu gene nye kwa nikindetheti kana ne chandethi na atwawa pio mundu anda bisendilikana no la anda bisie lakini nikindetheti na practice point na le sindu icio zetu nena sindu itonyo kuminwa ne andu matumete ndu na nono ka mwingi withiana naka muka mwana na inyake etha ndi batonyeka muka mwana nalikana kana niwe muki na ndeto icio ngwendo cio kia mala maingi na nondo niwe muki ni mwanjo lewe na majukumu manene makwiyendethesia na andu baka mwana kana male kwiyendethesia especially kama syana na tikwiyendethesia kula kwa tumanu withe no wa mantha nzia ya uwe ya kutumwa ndu kata wa acceptika nijo kwiyendethesia tikwa acceptance kwetekeleka ya kwetekeleka nikana withe ila woka mozi remember woka nondo yune nondo nenezene nondo nenagimana nenezesi ndu mwando ja kwitha nina kozani na sio mwana kwa atwana be ibetini zie azi kwikolia we mundu mukwa watwe ni mwana kwa ni mundu museo ni mundu munenga emugo ni mundu wili ata actually onena wona ibeti ko kitana kama syana ni kwitha konzani yone kana mwana ene safe na kana mwana adoye mundu jao mundu museo ju mundu muka mwana ni wailo jaribu kwitha ni wa proof kula kwe mother in law kana she is the right wife for the son ni wake batikala cha ilu cha mwana na nzia mwene kana wethe mbe ni wamba ku win unjaribu ku win ni kwa siata kikamba wethe ni wa win o mother in law unjaribu osisi ende wethenganise nake umanyondo wendete kwangaleka ni wathimuzi ndukathimuzi no yikalata mweni ndo ligete ikoni endo ligekoni umwe mami kalandika ngutethesie umuwe no ndege kuwiwa bandu bangangana na mazili yako kuzambanya nangu ikoni otethane mwaki wangu endo bube enda wege ndo kukwikawa mweno ndo ndroka amba kwibata nikata ngutethesie ona nzianzeo I mean ethane ngwa mugulie brazi ethane wathina ndo ina muthukumi oza nguwa muboya ngwa mwekatu maundu toini wethe ni wekata ni wa manaka you are the right wife for the son so long as iveti nisi amanaka na mwana adoye mundu museo na agodi to we mwana ena peace mama zumwe ko kita number the way ni twendo tunini umanthe mo wini na ningwenda otumia ngelekani
ila na drive no maiko ni welu maita ninaona initially no ona uketha mama ndo no kwegeta kuthima ukona kagenda uketha zune mutiane wekitwe lakini ko ina betie bena ukina mana kila binadie nuka ngawaleso wa biko mukwatia leso beto kewa ina ete muka maiko na mewe amoyo na ena inge bingi lakini Yesu niyo ngwenda kwena na akeo ni aibeti ina ete muka maiko aya na biko muzizu na mana kibeti giki bata na yogurt every time tukwenuka no ezile supermarket ona naye mako wazukale ezile supermarket no zao ni mwazeka yogurt webi kama bukone pe yogurt mpaka abika bando ebe atwa mozi amba ukole yogurt ayende kolia aziona ne na wangi mai nondo mwambe mugete ne ndani na yogurt ko kube wano go expect yogurt ni gete ata nondo na mubunde isi aya ni wende de magoyo mala maingi ndiye nuka ndio ngaba bana magoyo mateza ngumozi magoyo meana ele abika kwaze ne na mu yanyonyi nondo nyene ne yangiba na goyo ne izi ni monde tete goyo na nondo waju so no a winning heart babiki bandu wede ajwa dona today mala maingi nungu ni azimu like for 2 different weeks no kala na go ni mwana nikwira nina igata nina try kumuwin na not in a bad way nondo ni nezi na lego igata na lego position neza preambia ka wajao wa mwana kwa wipeto waliko ya kuuye kana kunuelo maita yusa inge akamazi yana kila ndo nyomea akaiko kitana nyamu imeu tukauto nini na nazi ale ngumino kelia omane muime ukakabukwa ngakabika bandu ketha ni waile osakua at gun point azagoinya getumi we no uthi akatwa mundu ngi ende inya ndeinyonge mundu mugonge uketa inya ogua asua thank you so much nendani kana tutanise nasuma mother in law father in law ani kana tusonge na mbee alao nde atwa kwatiane na mwachange yulu mother in law kina John Mose Kamba kina Shabikita Josephat Mulu kumangalosia ngongoni Fidimeshi semada ilo ile kala itina takambelo akiongea story gani na kijana wake ina Shabikita wa Rose Ngolea salama tesio mo bangi ngali emasi kiveti mbee mume atwa ngali ina mume tina elana wewe kalembe na mwana na kama ilo na muga mwana tina lakini mama na ube mana ilo alamaswa saingino imweke kiondo kwenda mbona barakitanda nini zindo kombia kama wiliona usui mama kale watoa mungu ngoli ndio kwa mimi mwana wangu monde ni makolazia kwanza darabzikiza kimamba acha chacha kibeti kimache bundite kimadilo madilo moe bundite mwana ya twakibeti ailonja mwana ya twakibeti ailonja mwana ya twakibeti ilonja isi wa mama na yosu adhi anywa nela endia anywa oge nya nondo mamuna twa mundu mugaba andu mwenda wika mulunja enda bagitana nisioni otweka kibeti chakwa na chagwo oni wegekie a true story chagwo oni wegekie o mwana ozo na ajayomba dei endia anywa a true story whether na ome ni mailembo na akili wa mino manenyaku na kasoro pa imusi ute kasoro ndwa ilobi ka stage Jesu yotumanu ya kumuma na kwenda kumukunia na we mundu mendo tengi tuthipa aute wake nyumba yako no yende mukaulo kwenda bu pasa bala mwenye ute uko kuzumbwa yuko koza tabia hizo uko kosia mwenye heshima iko mundu mama ndozo na gaya mundu mepatei ai kwanza ai lokuno ipo kwa bigi mundu newe rono wakati hapana ni tutabia mwendo huku nondo ona tuiweta aka mwana ona ume ona mone maile kwimbwa mena akili akamana noelo manondo muzei waguili na wetha no mama muzei wakwe na kasoro fulani siliona ndo ile kuwile wetha kutumia akili ukamana twiko kitiana mwaitu kindu kiki na kina ukamanda nzia ya ukava usually lo kuthio baba sana especially the kithaka kinini ai lo kwase na unenge kone anga akile baya na itwa muka wake bubu na tie na imando nzia ya kwinyake tukatinda ukita kukwakwa